Nanging kayunipun nipanya punika taler mandangan palungguh Gusti mobelo padi taler ngiring yari mapan sudarman beno dadi patih pinakopin sarang werah dini dijagat alas kunyit nang mula lakar benyomelanan panja Daging yayan samang kanu kayu-kayu yang saturan lah enak katang yang terus yen sampun yang lah pemimpin sekalipun iki semangat kayunnya ya yan samang kanu kayu-kayu yang saturan lah enak berulang pasir tuan ya terus ibu rayu ujuk aneh sentro bebacangan memarga apa sang pinakudus to pinakudia kaliko daging jadi tuh jangan ya terus memargiangan palungguh Gusti sirang rakariano daging luir juga ngamapuh layar kano aniro asing kesandung bunga asing kesenggol repah yen supo sang kesatrio menjalan engal nekat di tujuan us parap to aneh ngancak-ancakan wisman pun siro dia kaliko on saya nurut wasa-wasa ya turi keraman tapi waduh yuk si ma bener ya temadur kamu wisman daging merenep bukan dirasa umah ya dia kaliko ano katon ane ngarep candi bentarni ano katon dalu kalpo rekso nih madan kayu kalpo rekso nawang ci kayu kalpo rekso sing nawan kayu bikin aku pengen gede ano rolan perdekannya ni hanya rasah merwan kening lemah kepayasan lantas panasin khusus manusia jeroan manusia aneng tuntungin candi bentarni ano tengkorak penjelimpang tengok rare wah iyan mengkene yuk ma bener saat yang luir wisman yang maharajo di kahanannya daging yen sampun sekali puniki laris liap payah sumahyane wenang kesenguh sang mahanada sang maharaja kesenguh wah dar ya kayu naning parianto nggih mapan iki mesah madur nggih iya kali ke ya cepui kali ke dewo dia kali ke dewo monawo sang kamawro ya cepui gitu mirip dewo dusing nawang ano ya yo teki satru perang mungkin ada kedatuan ne ada musuh di dewo ada di rumah di dewo iya yo teki pindah ke patih marwantan ning alasku ne sing ada len pindah ke sang mahapatih itu di jagat alas kunyit iya yo teki datang mengkene mapan tan surut-surut kita ngelarakan aja uget loh des di darang jano angga disuwong tan pedos apa mawenan tiang ada dini dia kumahi dewo nih mapan nih dewo sing jererenan ngayane madan sing rahayu Nisto gitu dia kal dikoi dewoi dudu tose
Raden Sang Amabek akon sebuah darmaning sastra aji sing wenang dewa kesenguh ngelarang ane madan kesatria mau damo dongeng kene rilumaksanan tetanang anutin sebuah darmaning sastra aji dong kene tingkah dewa nih senada ngelarang ane madan sastra aji pengiwan iya kali ke ya cepet alikai dia kali koi dewoi lama kaneng natana kowe wajah pangsing yang tiang lionang satu lionang raos tanpa ruang de pecah kok kita bangkai sing buangan mati dewa jani saksaria alon-alon yen keto mirip kayun nih dewa nih saling ke kita wong asiki anu menawa sisianto wong sewu lah enak berangki ya yo teki pikrang ama pak kami sayang sama do jenyen kadi rasul liak besi nu mirip ado ante dewa nih ketokin tiang sinjelakar mengkiri luwer kadi samudra piro yang tegang kawi sayang lamun apa aja geden kawi sesane dewa nih ya yo teki silang rakriana patih luwer kadi gunung maho melu pinako pangkoh jatin yang pinako maho gunung manelakar ngempel yeh pasing dewa nih son pada uang de pecah begitu makai nah pedek jani dewa nutur sing buungan mati dewa jani saksania posisi aku di kali ini mirip ante-ante ya toh kita ngomong dewa permanan sama kan ada uang dia pecah kita pakai singgungan mati
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ